woka ade bia gusu a enye se firi nipa na yen tete aban no sabi ye kuratumi enye se ye kwa na akote aban ne keke ye wonsema a ye ne aban ne ka before ansana betumate be ye ba tv so ye de ba kirenti ye kirechirem oka aban no be kasa obete ne ya ono be kasa we do kasa te se na me no kasa ye o kasa kire o se me te senti we me de ye adwuma mako 7 ebi de me ye adwuma mako 90 obiare ne hawa odi adwuma ena obi o wakoma yare no ma bebre na ye but me de ana me de ye sunsun adwuma de boa enkrofo se bia obi wa oton ade a ye nto ebi o store kese na bia o se ebi nim fi no ma won chan betu no ma won chen a saade we ne de ye ma wachi kwan wote se dan obeba store abepe ade na de ne benante ebe ye wonwa nti ye de ye adwuma papa enya bosom sem e pa cho same de ba no bosum bibia amboso me pa cho me cho same ba se de na bosum bibia amboso e na enyem na me ye enyankopon san no adwuma na men ka asem kire Ghana for hwe ewiase na yetene se uyi inframa ne dikan eye insuo na haban ye powerful to ade power on store enti woni pa kono ba meka cho se ko circle ba bia ye fa car ko marketa ye didwa time bia Sunday otabia ye didwa nipa wo sawanwa kakrabra fa aduane ani pa diabra me de aban we be ya ade ma onhwe ne ya untumi nton ade no nipa ba be gu so no be dwane aban we very powerful we ye ma ade na meka sa gu so pe be ye dwuma danger afi ye fa we nto wahu your friend I didn't come. Papa answer na me question no I ma me nche me dofo bi se wo nua bi adamfo bi na o se Chess TV onya anase bi a o menfia ka che se dwuma de live wo YouTube KS TV live ye streaming live wo ho enti no ka che ne se o momodin no ko YouTube KS TV onya bo pepepe obenya spiritual and herbal program bi na wahwe ama ono nso no watensama ekoso because obi ho no abrabo no ebre wa brabom ohia program obedi say ya bro ya bre ya sha emre ese nyame fa ne maso ema yenso ye diye enti e betena ha say ya ye nka say bia ya betena ha e kan de omo akwa papa ho ne de bebre na pre ese beba mo bedi adanse enche bebre na so e beba ye do beba mo bedi adanse a kira mo hu say Prophet Michael say hono okwa enye agro anase metna TV so enka ne keke adifo aba me program we so no adifo nyame enwo sra wo so na nyame ehira wo enti on betna se no mo ka form serious abrabo no nye sei na nyame hihye ma wo abrabo no enko so uni sika mpa busuam yemu uni sika sorry a wokokra no ye ma program ye ma position enti ma wani na ho why program na ho ma wani na ho papa ahaban ye kitawe a friend say but your friend I didn't come. Oh okay ni dia me ni say bia esno bia omo we o bible be aban we on se o nsem wa blabo ma wa o hwe mi nchen bia tete bibra na pefruda water baako original one na fa kan bra na yemfa ya akwankyere ma papa ma haban ni kosoro ye but your aban ni your friend I didn't come me say wa wo hwe me opa me no be true challenge e wo sa aban we ho be kura bible mi ndi achinye obi asika ntumi ngira wonsam obi a pe bibia fi obi nche nipa ne mfa ma obi a bibia be bia na aye basa e pa cho sa aban we oba pe froda water original no oba me hu na fa kan wo na fa bra hwe se obi a awo ma ye den meche sa de we me de be chem obi a awo emu aye den pa na nipa ne ntumi nwo Oma ya wono etumi na esom yin operation na yin operation na ye bibi ne kura ma mpa cho pesa aban we o pesa aban we apa danche no na pekube mako 7 dry one na bom na fagu we bucket mu ta na fa manipa no ndware of onji odware by 3 days and I said that day obedware na kopim 2 days to 3 days no it said then so otumi wo Onyinsen na so. Wanyinsen na wo na wo na panwa. Okay. Ya entumi ba na yese bi obey operation ni ada se bia omusa abofan di ni ti na ba na bibi na ba we. Papa sense so bi ma. Mese. Aban we. Eya haban bia
adede nkruma no se obi papa se nwo ewie mu akosi so obi a me pa che obi a ebia na awo tamadu na awo no ontumi nwo na emu aye den me pa che pe adanche no upe adanche ni wi a pekube dry one mako 7 na bo nsuo no mfa nsuo bi amfram na fa aban wogum na fa manipa na baby tibi na gina so no ndware engusu no ndware aban odware aban na fiti wa dey no dware operation ko mo ye no okay afin so ukọ baabi na hu se baabi a ukọ no opese ohu bibia me pa cho da akwakote aban pe coins na fagu aban na ase dan wachi fa kire aban no na ka kire nsa wungini ndi nto wote ukọ ha opese bibi nsi ukọ a dokodi na pese nsi na ebesi sa pepepe de amount we ye de che o de ache ye de ache obia esa se pese e kire o mo se haban ye adwuma papa me mama me bisa about ne na wo ache no me pese me hu se o de wo haban me nso nim keka na obeposa na wagina na onso obu we a obu ni keka en ye adwuma enti okọ a on pe coins na on ka kire aban ne se odifuo prophet Michael say ebe tina TV so ka se o ye adwuma enti on do ngini ndi enti se na odne kwa enti ni sika ni onje on twen be say seconds ansana on dan na kikire aban no mani mfe ya ebe ha no on dan na ki award ye no na ade ko ye bia no mfe sase dangerous ya ka bibia tie o ka se mfesi na mani mfesi aban ani mu nte sa aban si wo sa mani mfesi on dan na ki ma aban no na onte o shatade obetimi ate ya esa so ofesi na obe aban be kacha ni picture e de atoso nti se o hye ne bobi no wankodi si obe ha no okay serious enfan joke nti na me de akire ya eye adwuma bebre na ba kon so ti se bi a obi bi ayira ana wo asase bi na ebia obi gi afuru nti o de asem na kokoto a na wo hwe asem na cha me pa cha obetuma akopɛ o kirbin ana pramreti ukotima maketa benya bi to bi bra ade aban we ni aban be ka ye bi ama obi na obetuma kwa asase no so on be dan na asase no de ama papa ya wo ka se yenta folder water o yenta we yenta we adekode no bia me nim bia me yeton me ba hon ma obetuma ba cha on tom na folder water do obi ni bia yeton na kire be ni ade benya bi papa me nim ho me ti ai okay on timi nto okay eno na me pese ye hu so obi wa afie a okwa mu o pese odi ye ofie ni ma me ba cha kobu aban we dan wachi ebia na untumi mba mo kobu ubu a pekwensa edoso be se bia 10 series ana 20 series na fa kogu ase na ka chense okotena fie bi mu sunsun bi atifie o pese mfi ho ba cha oba ye ma we na de be ya ma ba cha obu na so te se we a na fa pra fie o dan mu nyina na fa we na asese nwura no na fa kotugu papa na ya kwatena mu dada nso e be ende ande wa kwatena mu dada a obaba ne ayama okay ya ntena fie bi akeko hwe ablabo no unso bi ko ne o study a ba men ka sam hwe ahwefo hwe un study fo wo Ghana unso mu usika pa unim de jo mu usika e akwankyere o be ka no kwachero hwe ka so mu titim hwe ma hwe so masi hwe asoro dan o mu si e ye mo asoro mba ya na mo de bro mo difo ya ne be mama akwankyere e na abadwuma no musika sam ko yie kire bibi a opa wo de ye wo de fa ne so e ya atoro bi na odi men test nhwe but mo gidi onyankopon mu se tumi na onyankopon de aman a ye de tie kasa no efeli uda bibia ye gidie sase bible se hona no obi se onyankopon bibi na manfa sa de na mfa ma no na bible se hona no won se otene ni obi otene na sefo sresra de da agi se wanje ndi enti bibia ye gidie nti utu na mo a ye be ye no ma bebre wa ye ba be kire sase program no do me da for me pa cho ene de prophet Michael say wa kire no ni bebre e free e no all kan o de try hwe na hwe ne ebesi phone lines no edam 0545 929292 obetimi afre na wabadwumedia iso ebi 0545 929292 na wabadwumedia iso bibia opese obisa prophet no obechechire mu ede akireo bia haban ya oka ho asem akwankyira ode ma na opese wotie mu yie nso obetimi afre na wabisa na bibia aye kama na bibia akoso ye ede am papa akwankyere na ode ma no very good wa kire akwankyere but say na wo ka say ye kwa
ye na ne ye chi no me hye mpaboa na me de akote ana meyi me na mpaboa na me de akote me ba cho kwa udu ayu na mpaboa respect ade akwa akoye no ya besra wa dabra udu ayi mpaboa no sanse udam wu kwa uyi mpaboa ukoda wo mpa so a ubashit uyi mpaboa enti saa na ukote aban so a respecting so be bibia ma ebe ya adwumahwe ma men kasim cho enye mpaebo nko a na solve problem tieniye me se mpaebo a direction nyum no eye mpaebo eye fat mo ye ka bi wonim se ukwa so do Sunday bia spirit bi di machi kwa asori bo mpaebo gu munim ode munim na ekoso enti ye kasa wo hu manipue wona mani no se e betena TV so ne na mo kasa eye afa ba wom twroto wo aka so difo ba kasa me ne kre anka Christopher ni problem Christopher tumi bom pai be still na problem na natia nete enye se nyankopon na entie mpaibo no so gidie ni tumi na wo mpaibo no eni ayesa light a ebi o mama offer baby kakrashi oh transformer ni baby a shubon se light na ni ayesa sana mpaibo no ti hello me don pacha udi ni baby afrefi just na beneza message akra me don pacha yenko I'm Pojo Babono and Yelly Mane. Can to me, Dynamics. No, sure, no, Babo Manga. Doesn't me be because we can collaborate with my batch and Yelly Mane. No, my basa, check and get too much. Mr. Beneza and Pacho, the papa no babetu screen or any. I true. Na frɛ papa ma me yewie program na papa be bo mpacho say na mo ya so me pacho da bi ye de beto anim say oben pen so a 0558 ana say yewie a ye de beto screen no anim kese na watchro na mo ya so me pacho da but also 0558 38 on the mature what evening no na ye papa number ntim pacho frɛ papa be bo na me pesa papa bo na nyame ma bibia ye ya wo ba na obedi adanse enso why nyame be bibia so ye okay nyame sho ye wi obeti afrɛ papa me pacho number obeti mi afrɛ no abagime de so 0545 929292 na wabajime de so ebi 0545 929292 me number na de de keke me da fun pa chofre na brajime de so papa senior Mr. Ebenezer kan no o se wa bre abrabonim no o bre pa ne de no den na obetimi ayafa oba o pa ne de ayi se frɛ ne kra no ne ye hwe question mark bi wo ne kra no obi aye ne bibi ayi se hwe but omo frɛ no ye pa cho ye pon a na ye tuma pick that me na me pick course nti omo nya botre pon a sunsun mu no minim se obi atachi na dwuma no ye die ni sikasam okay enti ayi se oba ne ye frɛ ne kra na etinim ne kra na be kyerɛ no ma esese ya kwa bebi ama no okay enti teso obi ba ma se ebia ne man koyi a odi kan frɛ sunsun ne sunsun etinim ma ne di ye ne ye frɛ no se won de ndote body ne de ye ndote be sunsun na ma ne ye nipa no ene ye bebisa no akwankyera sunsun no be kyerɛ de be ma no na ye adwuma ensi sa na ti wo se obi wo bobla papa obi de me ntwa wa no bia na obi show wan show wo Ghana ha o show wa brechire ne papers na adwuma sem ne ma nkoye wa brechire ho ontimi ma Ghana ha meye papa eno sa obe den na afa nipa na ebe ni ni picture keke na eye gidie ne ebe ya man ohun se ma men ka asem wi ohun se enye bia se ebe ya ade ne se gina fastra na gina ko yisu hwe ye ya ade ne ma wo kra na director eye dwuma ntem chen na bajiwe kwasra no but Ghana no woye bibia agise nipa na abehu se ade we na ode ma me se me mfa nkwansa sasa okra na ye ma na eye faster nti se nipa na wabrochi na bia onya abrochi fo no so ade ba ko no se oye ade ne mo na ye yi a onfro okra biem me ka se na nsi a obi frɛ me ne nkrata asem sa nya me fam so ye ma no eye ma no wi afre de o frɛ na on ne chate ko mfi bi ono no frɛ me ka chen se bibia ye okewo enye wo sika o mpo eye fese o wo be frɛ good morning te sen eye sika ye beto ye beda na eja sometimes omo aye omo no
frɛ e bia problem na che be se bia 4 years 5 years be nipa ne bo pese one day na problem ne solve but enyenye magician adwuma wo eyenyam dwuma ne eye e bia de na eye wo no mo de bia koto bola so nsuo mu omo de ya kyekyere wo be se 10 years ni omo kyekyere wo daddy nti si sane sa no man ya enye easy nti ya na mo ba ye nchen so a ye sra mo ni die mala manya nyankopon mutumi honhom abotre na etumi de aye adwuma no fa hwe ade bia mu no eye abotre esan se sunsum adwuma no obi ene obetumi di one day na one week aso wo problem da ensi da emo bi na da but ade ne ya kwankyere ebia wo ye we na bibi foforo aba ebi kwa na mekan oba bia wo ne tenaye wo bu no kwasea nipa na kodome oba se 10 years ni wo de one day aba me nchen se me fan solve sa problem wan kasa wo hwe me ne kro wonyame anim entumi nya dwuma sa enti esram se mo ba ye nchen ya mo nya bode ba mo wo abrochiri de mo betuma afre any problem wo pese ye nya ade na ye so ade ne mbra nchen direct so e betuma ya ma eno ma ne betuma ye aso o ne beba ye to wo de ne beba beto nso be rafa oh ne den yadin e ye nhuma de eno na ye beka se what a wow yeah tumi de tumi wo ye kura tumi o de next week ya ba me ye senkyereni bi wa wan hwe studio a obedwane me promise ya hwefo to bi anka nche ne nyonko me da fo betimi afre 0545 929292 sa opese obisa papa bibia obetimi afre ana sa open say ye wie program na wa frɛ papa number no ene good screen no enim no kese na ye de blue no ato ya tro blue nim no me pa cha obomoden a hello oh okay me pa cha ene ensure na my network no aye enema bia e wo ho something which is the NTS wa o frɛ na wa ntimi anyira so ya na o de acha ensure na ma aye bibia hello Preppy. Your network no aye near a wo bibi e wo ho fan because wa nim ensuo to say dia na bibia aye basa papa say ya brand no de enya aye bread enti no papa den na wo last word a opesa wo de ejaye me da say last word am won say obia no emba blabotra keke besro bo modern aso benya spiritual father why nyame pa ocho oba betuma be register no ma bia be monitor 24 hours there ma obi bia ye bia ye nya dwuma keke be bisa dwuma sese wo kra na etu mu no nye ayebe yeyi mesra oni di mala me nua be ma me sister aware na wo kɔ no be bisa be ma ye nsu ana oyeja chi be bia obedu wa blabom ye bisa wo ye be kan okra na etu mu no be ka kyerɛ be be obewie wa blabom bia be ka kyerɛ okay hello me don pa kyerɛ di Pastor say hello so kasa fisu oh friend okay mpacho yenko my monitor na no form pacho yenko abraboni nkoye on okay me don't line mo nsheda enye we me ba cha papa number and a good screen no enim no bo modern natural mama na papa no wakasa mama why pacha mo frɛ papa no papa no bande ofra ontimi program ntimi srama ye be wiesisi a ye time no de enya aso awie enti pacha wo de munya nto basam be frɛ papa sisi a why papa pacha wa me last week enti mesro bia se be hwɛ kwan obefa so obedi wa blabom oba nya menti e be yamaw sase ye wo sam nyudie no ene wo akande na ye de be yamaw e wo honhum na pie wo na mani me pacha wo metenase e wo kaso Pink FM tiniye ofa kaso aka bia wakra ba bia hwe me bia wakra bia ofa kaso aka ka kire driver na betini so obesi wo Pink FM animo wo si wo Pink FM friend oho na yewo abrosan kase bi wo yewo ne last top no oho na yewo menya sorry eye cancel nko na meye
tinie eye sunsum dwuma na meye obi a wadwuma osi dai obeso dan obi na oda bi ado nsa beso bia na bas e bia wo store wo pese be hwe store no ma oba bia store no wo wo pese ye bobon ban wo pese ye to ade yam gira wo nsa wo pe bibia bas abeso dan obi na oda ablabo abo no ko ni ma no atwe asan ni nyina no tu anamo na wo ba me pacho eye cancel ne ye nya sorry eye one oba beto me se me ankasa na me phone so a me kura no wo frɛ me amia na me fa enye me akoda bi ne befa afi so ntumi mba so a 0558 38 no 2017 no me pacho ye WhatsApp o ma me udin ni picture betuma hwe ehu no ma e hawo na me so makacho na me ni wadi nkomo wo so me pacho WhatsApp no eye 0558 38 2017 na wo so no ono ye WhatsApp enti e bia wo achi wo ye panyin bi e bia pese wo hwe no ma e koso abrabo ma o ma me udin ni picture na eti bia la me kan sem na kire wo na be ye won se me ben na metuma kasa asem na kire enti me ye adwuma Sunday pe na me nya adwuma eye cancel na me ye for obi a na adwuma na de ton eni ni sikasem ena wakwantu obi agi bi ana obi a promise obi a show obo bi ondi so e bia opese obi beboa wa blabondu obrochi pese so na e bia onkrata se na adwuma no sikasem enko yi a me pacho ho adwuma ena me pacho mete wa me ye me odifo kase pa magidin abi sunsun adwuma e ya haban ne honhom no ma ne ye wo mpacho nyame fie o nti oba problem bi e da wo so no awrade betuma fam so na metuma aboa wo no mogidi se ente na wotini biem tama wonya ade hwe me so no utua na mo ba awrade betuma aboa me starting adwuma 6 o'clock anopa me pacho na mapon nyame ya adoma 6 nti Sunday pe na me ye adwuma days ni nyina me ye adwuma eye cancel nko a na me ye awrade nka ho se otumi hwe me etiem zin dasene besa hwe me biem me dase mommy papa yo papa answer na me sorry dem pacha mo birthday wish be ese me timi because manya wishes me nu ya ene maso be ye she papa maso ebe ye she enti no menye me wishes me nu Adelaide na te menye sa wish enya sa dia ene menye sure se meda kra Adelaide bebu meti se ne wanya ayi okronfo bi na obuno no enti papa mpacha ma menya me birthday wish sisia na me ma yenko Adelaide note ena eda eye eneme ye ne birthday no ede amano no Adelaide obi atese me don ye pa odama akoma so eno nti no Adelaide note ena eda so no ade ne ye kan ene se nyankopon enhyira nyame enya okese nyame nya wakoma so ade panyina emfa ema bibia wo hwe anim se nyame enye ma no nyame enhyira endra enana ne birthday entino me ma happy belated birthday we efre o maame Ellen Amakwachoa ene wo sister ya spendi enchen me so me kan obi o cousins ne o nephews nyina ye nyina ye se ye ma happy belated birthday nyankopon enhyira nyame nya wakoma so ade panyina emfa ma abusuamu no me de nyame enyiwo emfrim nyame mie wa adwenem na bra wo school na wo sua de nyame emma o nyansa ene nimde a efa enwoma ho bibia odon sabeka bia no nyame emma enye enhyira emfa emma maya adide awie na mesan so aye eye ata Richard Richard nyakopon enhyira wate nyame enya okese nyame nya wakoma so ade panyina emfa emma bibia odon sabeka bia no Richie nyame emma enye enhyira emfa ma nyame ma woniye ewo abrabom nyame ma wo free adumu enko adumu nyame yadoma ochina your birthday ochina 19th nyame yadoma your birthday Richard nyame enhyira wate nyame nya okese Rishi efri unuanum nyina enchen na dia obege ene wo maame enchen o happy birthday in advance Miss Meka will be precious eka ho sana Linda so eka ho ye nyina yesi ya happy birthday in advance nyame nya okese na nyame enhyira medafo medawase pa ese wode with TV no eto Cheers TV na o share spiritual and herbal program nyame enhyira sabre bia no TV da Cheers TV na o he dwumadi nyina nyame adoma kwasia da bia ebo anwumre no nwotwe ekopem no nkron a
spiritual and herbal ye de bebro prophet Michael say e do be rasunsun no akere oni enti abrabo no aka akire e de ama prophet number na wo fa ye no emfa ne keke mesno se frɛ na onsu tu anamo na nyame enhyira wo ema brabo enye yi emfa ma nyame amo se bedi hia nyame amo se bebre nyame amo se betete eni titu anomo na abrabo na asɛ no nyame ensiesie emfa ema osoro oboa ne waboa ne ho nti boa wo na nyame emwa me da wase pa so se wo hwɛ e wo YouTube e KSTV nyame enhyira wo esa wo je bre na wo hwɛ e wo YouTube sabre de oba party na mene prophet Michael say ebe peja yemu na me kan se bibia wa hwere wo ye ho nyame enhye wanem hwa wo ho so ye na wo ho ammasam na me yadoma ye be san so ehye bi